mi them khanin gele ipidinga traditional ang bol ham hayole ba traditional ka bolam thile chun ke hile kung ke pana pana chu ke identity hole manipura ko manipur mi ke hile I belong to Thadou Kuki choda banga chu kana sei pon na ke chu thip chana fashion ka bol chu high fashion ka bol hai na chu cha chu recognition dim sa chu kamunai award kamun magazine feature kamun thil dang dang tong ka kyal phali long thil pachan na tham tam ta ka moina ahi wanga chu ke chu le tradition chu le kanewa pana kana ngai lu jing sa khat chu he ni wanga chu utai ipi sedam sum tan tradition khu I traditional khu manjong man tamin na sumanga lu ni zina ke adinga chu tham tha sa tho ka tham khat base hen to kha di khu so ipizina ka bol hamiti le chun traditional khu mi eho northeast mi yong chu nai fashion industry a khu representation of northeast so nai ai wanga chu ipiti sai tham min ama ho mi che am ho tribe am ho kan chu fashion industry opportunity ya tambon na min opportunity le chun am ho min ama le ma ding bo ki gel hai na achi na chu kenjong kaga vel le chun eho etselam sai bi khu mi han lang inam ponu thil tamta kavet le chun representation lo zina cho kadin midang ho chatang ho ga vel le chun mo la mo amhon platform ane na platform a jom ho ki so ke se gang so notice representation cho nai ai banga cho eho sung mong tseram Thadou yan Kuki yan sunga cho kavet ting le chun eho a hi eho nampon ga choi sang ding he le chidabanga industry a connection nei chu lo tabang he na ke chu le ke sei phat na zong pe ke chu thil ka bol do ek ta chu ke sei pha zong ke bon hi banga chu ka vet le chun ke ya hi le almost fashion industry mong chu like let's just say that 70% chu ne hetai na ke magazine editors hot ke hen magazine na to hong ke hen ke follow to win celebrity hong ai hen na like not all but like few mi tham kha chon la celebrity la hong GQ best dress hong chu GQ magazine best dress hong chu celebrity wala ki tha tan na so kisai pha na kila sana jong hi pon wanga chu ai ken ka ga vel chun ke chun contribution tham ka ni jong la ka tia chu traditional hoi ka hin pan hen na ke chu la isai sawa chu ken thei ta hong ke pan ki jina chun sumle pai ne pa na lo jina chu this is traditional house ane ki muzo lo na jina cho kamu tham ki effort zo lo jina cho kenjong apula panas kana pathei lo hina ka effort zo lo jina cho ja kin ke ho traditional chu ka bol mana chi inam sung chu khang to jeng ding le imachal jeng ding zong hei poi nai wanga at least tham khat min ang het thei ham kolewai ki het bi ho le India sunga hian koi kampa ma hele mi chu ai follow chu mena china chu ke chun at least eho chu tham khat min he na min tek so obviously ke chun ke se bo hi mi het thei ke diwang kati na chu hi pon na e banga chi ho jong edim serve ke sanga phau kisanga bol thezom tamin te ho society a rewanga chu kavet le chun ho society a hi fashion industry mo idi teng le chun koima chu sumlum asung langa khu kamu be pon na ajina chi ho chu kenge kisanga followers tam jong me isukuki celebrity or actors actress song so dim set nai wanga chom ho chu le le ho ki ka bu ki heto na youtuber ti on le ho ki ka bu hi hon ho society success a bu ki heto he na ke chu le chun kan ke pana chu ke chu kawang phajina chu ke kan ha ki gimbal jina chu fashion industry sumlut mo monga kan lut khata jina ke chun tham khat industry ka to khata ina na ke at least kyong ka bol thein chan ipiti sei tham awareness ti tham le ho chu eho zong hi eho tabang anoi ho tabang eho zong we are exist here ti ta ma ho chakain bol nom hian
Chuting le traditional bola le chakuna himin phau na kohol kun set jong che hi poi. um I mean it is everything has all sides na kadin an ball jong leng adei lo ding he na sei set na chu ki chang tho te bi mi min pi ball jong le chun i bi ki ball jong le mi adem ni kha chom te he na wanga ka head na sa chu ka ball he tai na ke chun ho gal le tol ho to chun hiong hi le chun min jong i ha noi si be se ba kyong chu traditional hi thin na chan na ki promote han hello le it is ata traditional chu traditional way mo mga ji ball chun it is ke chu la high fashion ka ti ta chu high fashion chu ke pat na pa na ka ball tai abang khalen me ta banga kom ding abang khar sal ta banga kom ding hello la azat non eho ding at vet ta se jong ding imu kha lo jong ding ma cho hila normal na fashion a chu le nimin ni sia cho ta banga ball he ke se first time a hi pa na jo na kong them khat ke twist ke personality to ke to long ngai na ka thil bol jong obviously upon che ke chu modernization chu bol jeng di ong ka ti na he po hi wanga chu them khat chu ke ka thil bol la unisex ta chu gender fluid fashion chi ti ting le chun there's no gender na ka thil bol chu pasala jong chom lo ni me jong chom long ai ke chun ka dei le keima ta san keima kat sanga ke express ti ring na ke as a creative person tia chu teng le ho in kinong ko zo thine jana khong pan hen ewanga choi traditional ka bol manas kyong chu ka thil ka bula bana khong ke pat no thil ka bol ho chu ka bol avela ka bol the kilo banga sa we na en sei sevin ibanga ti ke ban hai binga chi ni ke ban ham chu I mean that's what I was known for ki cha chu kong khat hai banga chu kenong at least audience le platform kanai ta jina chu ho society vel chun be se povin na obviously notice to nai bang che ho society ho ho community community fashion nga he mi het be be lo jina chu ken jong iti ki bole I khatham ko te jina chong kapan la thin na thei chana ka la he wanga chu chika bol mana chu traditional cases khain ball jing dong he poina ke content creation kahin content creator ka hi la chun ni sia chu thil dang ka ball design na it cannot always be traditional se a chu ka cha lo thei jong he poi min ni tele cha se bo zo hong ke ve bet ke den na jong chu ka dei de pon I traditional ball at least it has this them cut twist came out on twist song so ngai in le min jong ave hon jong or like audience sorting han so Vietnam chatting ho like obviously kin ka ball tin so I gave a little bit of insights them cut si pya ke mang ham chi pi ham ta explanation of ki ball hai na ai wanga jo to mi pi ho ko ma ka sa nom che le them kat jong e ho jong he ki educated in fashion history yang them kat check utin kita banga Islam society Islam LGBTQ open to now ho jong hi kahi mana chu thil bol chu vet da di jong hi pon na chile inewa pana ong ki pin pi so pai kha the jong hi poi fake ke chu obviously pretend chi the na okay ge hi na sa jong chu ki straight sa mo jong da hi poi wanga chu it's asanga chu fake life double life ki live tai na kasi na chu isanam si as ka bol na as ito hi le chun kain avela hin sei kin nge fashion industry ha chu sedam eho nampun eho tradition eho culture hi ki showcase mo mong lo hai na henge national level ang che he nawinte ewanga chu public ayo le mass audience ho chu eho jat pon eho culture ho chu chu ta ki showcase lo hai na and then thing le a fashion industry sunga jadang ho chu amhon as I mentioned opportunity lomina cho traditional episode case di jong le chun alhom ta jina chicken jong
amho tham opportunity hum teng lo amho nam amho zat amho traditional boju keep promote hai and amho so we can't blame them nam hong so oi mo the jong poi katiran so it's very crucial industry industry a high end dingle it's a very competitive industry acho nangin nangma tribe hilo chu naga promote jong chi thei de poina ina chomhon e ho tribe ho che ho mi mo mong chu lo ti di jeng jong le nan te ka hello mai the hi wanga chu ke vet dana kum gu ma chi khain experience a chu koima lo ta ina chu ken jong chu okay let me take initiative ke tias ken jong chu ke phau cha ko na traditional ko bol la chun ka phau de he so ke chu see it has always negative point so traditional ko bol chun traditional ko bol ma so ta banga viral long kai pon ta banga he koi ma hate comment jong kamu pai na emi e ho la che he khale di che he thoji na e banga chu ke chu loki thna ka num he loki thna ku nu banga chu thil tam ta kan achieve ta ye ho sangan male si ho sangan na sa ho sangan cha kana bol chai sangen na dina che hon thil cho he them kha ken bol ke ting le ilung dong ji win na zo them kha educate ke bol high fashion ni biham gender fluid fashion ni biham high fashion biham editorial shoot ni biham fashion momong iti tin la cho ta bang hi fashion jeng na cho creative fashion like couture high avant garde cho ta bang hi them khat research ne bola hela ka thil bola hi them khat head theme diu here se go tam khai ta chu ting le ke chu open thana ko nai chimana chu ke chun chi homo hele gay life ka promote jong hai poi na ai banga chu e ma hi na dola che hin kalwala chu chikalwal jom poi na free thana koi ma kisana kichata am sanga wala mean I just the kicha sanga thip chana tham chi da banga open like accepting yourself na changa na hin ni ki sma na hin le chun chikalwal jom poi na enge ho christian hi christian hi mana chu christian hi zedwa chu chi na pen piam khadar le nangin natural thil khat chu naga pai tha the jong chu hi thei de poye chuteng le side effect ti reng ha chi tradition kain bola hi henge viral tan nisi second se khana kho hate comment kamoy na hate comment kamu chu e ho sung nong he e hon jong mi tam ta homophobic dim sanin e ho jong e ho ki ka le ka jong ekinoi sa to ekinoi se to wen jong chu nai wanga chu se chu lawa me thai ten amo jong chu abon wang che eveta di po wen dai wanga chu tam jo khun chi side effect ti dan chu ke ma chu okay chi ke Kuki community ke Thadou community ke kan ti apana chu me le teng chu ka ekanga Instagram aku bawa na hate comment dim jeng है ना अमो aku na ko viral kichi अमो aku na ko tham za bol jeng है ते ले chu ke ding a chu ken ho Kuki I'm Kuki ke tia chu ne sei dan ko mang hello de chu bang chu kan face lo de है ना in head phar ba chu ho galai jina chu ti ong so do ta am hon jong okay Kuki on thil khat bol chu noise yeng ding le meme sa sim wa le anoi se jeng wa sai se jeng wa viral sa wa sai se ne to ta bang chu nisia comment ki moi bang chu ke doesn't affect me to ta bang chu ke chu chu ta chu ko border boy na chu teng le chu teng le mi pi zo se kha sa nung che le traditional couple teng la khon sum kha cha ka mo boy ke ma on sponsor gamer on suma ko bol je na tingla chen ho society hi entertainment lang ti tingla chu dim set ve ho entertainment lang ai ha long do ve na he banga chu na to lang finesse beselo kiran che ho opportunity yong in he ve na in lang chu le wedding to church program chu le album thoding music video thoding hello le film like na local film ti ko phatecha production umlowa ti ho bol ngen hi na music video ti ang le chun ta skill powen jina chu mele ti on cha ngai da iga mi te vet le chun mo chule industry nei da ve ho industry jong nei powen na ati jina ken jong contact nei zo se ken
ka resource nei ho hi mi a team ngen alal ngen a team ngen to ka he jin na kin jong ho tradition ka bol ten koi ma chan sponsoring a ball boy kin ka changa I'll find the best team na koi chuk team pen ham city a chu delhi as koi chu team hai koi makeup artist team ham koi videographer team ham koi photographer team ham mo to chun kin jong na ho traditional to represent ka bol ko ting la chun I want to represent in the best way na ham a thena chun na ka bol ko ji china chu result ve jong le chun he chun mu jing diu he na ki khezeng he mi till the video dang ko bol to ko ki khezeng traditional jong le chu mi ve jong le chun tinam it so it give that respect chu kapi no china chu ti ka bol je na kyong ken thei ta ka bol he bo ve tengle ke chu le chun henge ka dream ma sang e ke chu I want to not just India I want to conquer world right chi bang china ding chu lampi south ta ka zun lai ding lampi zun ding chu ka zu zo din am ka boy khen zo zo long le chun okay mun success na tam ta hom le chun I will not forget na ke chu ka roots song chu ka hai ding hi boy kyong ka se banga ka bol thina chana chu wherever I can include the tradition or culture chu ka bol go chu ka promote go na hen na ai wanga chu eho society ti de ha eho mi yo community ti le chun eho a scope be se ji point na support system dong pon nai ka den chu I am grateful for everything even a support system ti le chun monetary wise a support system akimu pon as in like I'm not talking about the public who support me I'm talking about the people eho obviously how dim sen eho ke yong ko bol the chana kain bole koi ma cha support lowa koi ma cha support le obviously there support kamu nai yong a thil ken bol tin chun imulowa ni jingka pan chan shooting ke ball ding tha hapta planning ke ball ding travel leading nele cha heading lo si kan gonding sumsu leng mangjeng ji taina chong ki bol tin phone hengi ka to khom to collaboration ka to khom the collaboration je phama sam ka da khole tin na collaboration tin le che test shoot ki ti hai test shoot and collaboration ke bang na creative test shoot ki ti hin tengle chun cho collaboration bol tin le chun a videographer pang chun ama profile na ding ang chu tham amo paid work ki bol tin paid work khole commercial work tin commercial work chu creative lo tai brand in the a brand nei pan a thil bol now chu they have their fixed thing a bol na chin chi brand chi tabanga video ga dete za bol jing di bang chu creativity len chun ken man ko ke hoi ko collaborate ko bol tin chun freedom na anybody can be creative as they can be amon talent jong se ke explore thene ding a chu chai collaboration in ki bol je he ken jong ke yo chu ke artistic level like creative na chu amasa ka bol sanga chu chan kya ka bol jo be tham ti dinga ani dinga chu shooting ki ball ji hin ting la ka se banga chu i ho amasa milana dinga ka ki go na chu henge i ho leader rounds ka reach out ko man a reply boy na i ho society hi how alal chu dim se ani de banga chu min I mean khavile thasi jong je na chota bang ho hi fashion ball di le epic chota bang industry le choi ball le anei zo ho ball le bang se nei zo lo sa call center apat hotel apat cho hotel in ki dala trainer ki nga hotel ang ki to hotel ki to cho call center akona kin no do chang ya loan ki la kinati ken thei tam ki to kung kan ball to pe zeng ya mi ma dinga chu khawe vel chun like khop ji ta cho na chota bang I ball ten zeng numbers followers on ki monante video jo viral ante banga cho I ball banga satisfaction on nai ki pa nai ki vet nom nai banga cho thelo si chu sum le hen la ball ten chun mi khani na chi ki zo ji lo tai na kom mi chan gei ka chi khop chan gei ka ball tham ka ta ka ki hat poi ka ti na chi sumne pai am lo to ichanga ki sponsor listen tham at least ho leader so hero le sum how ho ale ani hom kha at least staba tham khat ki thobin ho be ga ki museum le chon tham khat thano bong dom ne na ke chu chowa khu donation hero le min sumi pyang chu kinep nem jeng thiong hi poi ye ke jong chu obviously I had to earn and figure I have to live in my own terms ke ma sum lo ke man
collaboration le bit bar kamu a chu chwa chu kin so ding he ai wanga chu I mean kasai nya te chula na I think it's adang ho chu video da nga kin sem de tai it's a tu ni thu kasai chana chai tau ta